ما بپرسم قد مراق نکن لبری آوه امی بحثا کسی که نافدار بکن افسالک کو شاعر و روشنبیر مزن سزای کاراکوچ جناوا ما بار کر کاراکوچ به کسایت آخوا به فکر و رامان خوا و به برهم خوا ده ادبیات آمده خودیجه هکی گرینگ بو او حتی داوی عمر خوا داوی نسکنی و لپای خوا گلک برهمین قدر گرانشت. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Şair, nivîskar û rewşenbîr Sezai Karakoç. Asla gerilemediğimizi ve bir adım bile geri adım atmadığımızı Ew her tim bi dilnizmî û nefsbiçûkiya xwe însanekî müstesna bû. Çav berneda şan û şohreta dinyayê. Mütevaziye yani gotiye ki ez tünenim. Miçi gotiye miçi nivîsiye ew hene. İşte merve çilekeş, merve seva ew merve tîxe derd xura, vatanê xura tîxe derd ahane. Heta dawiya emrê xwe bû peyayê zanîn û fêrbûnê. Mütefekkire, alime, seva civana gele tişkiriye, seva İslam'ı gele tişkiriye, şaireki gele pır mezine yani. Şiiri hemû îsal çend sala em dixwînin. Sezai Karakoç di sala 1933 de li Erxeniya Diyarbekirê ji dayîk bû. Li quntarê çiyayê meqamê mezin bû. Entelektüelekî mezin bû, ew kevî İslamî bû, fikra wî ew kevî İslamî bû, xelkê Diyarbekirê Erxenî bû, têkiliya wî eleqa wî bi Kurdan re jî zaf baş bû. Derdorî wî de zaf kirde bû. Em jî nastê hev bû. Zaf ziyaretiya wî kiriye, zaf pêra mijûl bûne, ew kekî yani degerekî qîmetekî mezin bû. Ji xwendinê pir hez dikir, xwendekarekî jê hatî bû. Di zarokatiya xwe de xwîner û şopînerê kovara Büyükdoğiyê bû. Piştî ji lîseyê mezûn bû çû Stenbolê. Li wê derê Necip Fazıl nas kir. Êdî bûbû neferekî wê kovara ku bi salan xwîner û şopgerê wê bû. Di kovara Büyükdoğiyê de nivîsên wî hatin weşandin. Di sala 1951 de li zanîngeha Enqereyê dest bi Fakulteya Mulkiyê kir. Helbesta xwe ya navdar Mona Rosa li wir di 19 saliya xwe de nivîsî. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Vakti şiira Mona Rosa'yı ki dixune yani. Merve hema em bêjin dindar ve yani ne dindar ve işte jin be, mer be, zar be, genç be, civan be yani Mona Rosa'yı ki dixune divêje eva şiira bine. hür ve bağımsız olmayan insan insanlığını yaşayamaz. Di xeyala wî de şairtî û nivîskarî qet tune bû. Lêbelê ew bû yek ji şair û nivîskarê herî mezinên edebiyata me. Kitêbê xwe edebiyatî û bi şeirê xwe hatine naskirin, hem bi fikrê xwe hatine naskirin, bîna Rasım Özden öğrenme. Bi fikrê xwe, fikrê di xwe hatine naskirin, hem bi şeirê xwe, ew kî qîmeta edebiyatê xwe hatine naskirin. Evan yani ew kekî yani ev heft meriv dibêjin, ev heft meriv zaf pêşva bûn, di pîşî da bûn. Bixwe zimanê Frensî hîn bû. Edebiyata dinyayê gelek baş dizanibû. Ji bo çand û kultura şerq û xerbê baş nas bike, gelek xebitî û xwend. Üniversite di sala 1955 de qedand. Bû müfettîşê maliyê û çû Stenbolê.
وکی کو وی جی جارکی گوت بو جیان وکی کو هر تنبری وی دا به استنبوله. پشتی 4 سالان دیوان خویا پیشی کرفز و شاند. ده سال 1960 ده کووارا دیریلیشه درخست. ایدی گلک کسان فکر و ایدالین وی دخوندن. سزای کاراکوچ نبتنی شاعر بو. عمر خوش بو داو و دوزا خدا. كتابي ويبا أو كويبا فكري ويبا أو كويبا تأثيره ضعف مثبت شيبو تأثيره بوزيتيف شيبو. شاعر وجین سزای کاراکوچ لایقی گلک خلاطان هات دیتن لئو نچو تمراسیمان. پیشیا وفاتاوی زاننجه استانبول عنوان دکتورای فخری دایه. افتشت ندك هتن يعني ندهت أورتي هندي ازدراب كشان ديه هم مانوي ازدراب هم مادي ازدراب كشان ديه تشيلكشه zaten usa debece ki merivir yida çile nekşine nikaret işteki bike. Hatta dawiya amre xwe nesekini û gelek berhem nivîsîn. Seva kültürü, seva insana, seva İslam'ı, seva Müslümana pır xevitiye. لسر باوریا خو مستقیم بو استقامت خو خراب نکر جو استقامت خو اوک نبو جو استقامت خو در نکد لسر وی استقامتی حتی وفات خو دوام کر یعنی جبوناوی قیمتکی مزنه ام وی برحمت و بمنت یاد دکن. gelek nivîskar û şair li ber destê wî mezin bûn. Sezai Karakoç di 88 saliya xwe da ji nava me bar kir. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan